hirya no hino mu makaritsiye, mu masantere, mu tubari ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi wagiye ukunda kumva abantu bajya impaka ku bya Demontable Stadium. Iyi ni stade ishobora kwimurwa igakurwa ahantu hamwe ikajyanwa ahandi. Iyo nta yindi ni stade yiswe 974. Iyi ni stade yubatswe mu gihugu cya Qatar mu kwitegura igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2022. Ni stade yubatswe na company yo muri Espagne yitwa Fenwick. Iyi ni stade yubatswe hakoreshejwe ibikoresho karemano byari bisanzwe bikoreshwa hara mu gihugu cya Qatar, birimo amakontineri arenga 1000 yari asanzwe yifashishwa mu bucuruzi hariya mu gihugu cya Qatar. Ni stade yubakanywe ubuhanga na tekinoloji idasanzwe ku buryo byoroshye kuyisenya ndetse no kuyubaka bundi bushyashya. Iyi stade iherereye mu murwa mukuru wa Doha muri Qatar, hafi y'inkombe y'inyanja ndetse ituriye n'ikibuga cy'indege. Iyi stade ikaba yariswe 974 kubera ibikoresho biyigize ndetse n'agace iherereyemo. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 40,000 bicaye neza kandi batuje, buri wese ari comfortable. Ubwiherero, douche n'ibindi nkenerwa biri muri iyi stade byose biri muri aya makontineri. Iyi stade yubatswe hateganywa ko igikombe cy'isi kikimara kurangira nako umukino wa nyuma wagombaga kubera kuri iyi stade izahita isenywa ako kanya. Ibi ni nako byaje kugenda ubwo umukino waberagaho wahuzaga Brazil n'Ubusuwisi waje kuburangira ako kanya ukirangira iyi stade yahise itangira gusenywa. Ni umukino warangiye Brazil isinze igitego kimwe Ubusuwisi. Ifirimbi ya nyuma ikimara kuvuga, imashini zose zitangira gushyira hasi iyi stade. Iyi stade ikaba yarakiniweho imikino irenga 8 y'iki gikombe cy'isi. Igitekerezo cyari uko iyi stade igomba gusenywa ikademontwa ikoherezwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho harimo n'u Rwanda, ndetse bakaba barateganyaga ko ibyo bikoresho bishobora kuba byanasubizwa mu kazi kabyo nk'ayo makontineri akaba yasubizwa mu bucuruzi. Umwe mu bubatsi ba Fenwick bubatsi iyi stade yagize ati, igishushanyo kidasanzwe cyakoreshejwe hubakwa iyi stade cyatumye hakoreshwaho ibikoresho bike ugereranyije n'ibyari bisanzwe bikoresha kuri stade gakondo. Ati kubw'ibyo rero uyu ni umushinga urambye uzashishikarizwa no kujya ukorwa mu bindi bihugu bigiye kwakira mondial mu rwego rwo gukomeza guteza imbere siporo. Ikindi wamenya kuri iyi stade ya 974 nuko ibirimo hoteli yujuje ibisabwa, ibifite inyenyeri 5. Ibaze nawe hoteli y'inyenyeri 5 mu makontineri. Ubu ni ubuhanga n'ubugenge busa mu ikoranabuhanga. Ibi byose birumvikana, ariko hari ikintu kimwe cyabanje guteza inkeke mu iyubakwa ry'iyi stade, ni ibyerekeranye n'ubushyuhe n'ubukonje. Gusa ibi byaje gusubizwa neza n'abubatsi ba Fenwick bavuga ko bazakoresha ibishoboka byose bagashyiramo ikoranabuhanga rizatuma bajya bakontorora ubushyuhe cyangwa se ubukonje muri stade. Ibyo ni nako byaje gukorwa kuko haje gushyirwamo imashini zongera ubushyuhe cyangwa se zikagabanya ubukonje. Kubera umubano mwiza igihugu cy'u Rwanda gifitanye na Qatar, biteganyijwe yuko iyi stade ishobora kudemontwa ikaba yazanwa mu gihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo gushyigikira igihugu cy'u Rwanda kugira ngo nacyo gikomeze gutera imbere mu bijyanye na siporo. Iyi stade ya 974 yakiriye irushanwa rya mbere mu mwaka wa 2021, ni irushanwa rya FIFA Arab Cup. Umukino wa mbere wabereye kuri stade ya 974 ni umukino wabaye tariki 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021. Ni umukino wabaye saa 4 z'ijoro. Uyu ni umukino wahuje Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'igihugu cya Syria. Uyu mukino waje kurangira Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zitsinze ibitego 2-1 cya Syria. Uyu ni umukino witabiriwe n'abantu 4129. Umukino ukurikira wabereye kuri stade ya 974 ni umukino wabaye tariki 3 z'ukwa 12 umwaka wa 2021, aho hari saa 1 z'ijoro. Ni umukino wahuje Mauritania na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uyu mukino waje kurangira Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zitsinze igitego kimwe ku busa bwa Mauritania. Uyu ni umukino witabiriwe n'abantu 3316. Tariki 4 z'ukwa 12 umwaka wa 2021 kuri stade 974 habereye undi mukino wahuje Sudani na Misiri. Uyu ni umukino warangiye Misiri itsinze ibitego 5 ku busa bwa Sudani.
Uyu kandi n'umukino wari witabiriwe n'abantu 14,464. Tariki 7 z'ukwa 12 umwaka wa 2021 aho hari saa 12. Stade 974 yakiriye undi mukino. Ni umukino wahuje igihugu cya Jordan na Palestine. Uyu ni umukino warangiye Jordan itsinze ibitego 5-1 cya Palestine. Uyu kandi ni umukino wari witabiriwe n'abantu 9,750. Tariki 15 z'ukwa 12 Stade 974 yakoze amateka bwa mbere yo kwakira semifinale. Ni semifinale yarehuje ikipe ya Tunisia na Misiri. Ni match yaje kurangira Tunisia itsinze igitego kimwe ku busa bwa Misiri. Uyu ni umukino wari witabiriwe n'abantu 36,427. Nkwibutsa ko iyi stade yakira abantu barenze 40,000 bicaye neza. Iryo ryari irushanwa rya FIFA Arab Cup. Reka twigire mu gikombe cy'isi, cyane ko ari nacyo iyi stade yari yubakiwe. Iyi stade ya 974 yakiriye imikino irenga 7 y'igikombe cy'isi cya 2022. Umukino wa mbere wabereyeho wabaye tariki 22 z'ukwa 11 umwaka wa 2022 aho hari saa 1 z'ijoro, ubwo ikipe ya Mexico yakinaga na Polonye. Uyu ni umukino warangiye ari ubusa ku busa. Uyu ni umukino wari witabiriwe n'abantu 39,969. Tariki 24 z'ukwa 11 umwaka wa 2022 iyi stade yongeye gukora amateka ubwo yakirirwagaho umukino wa Portugal na Ghana aho hari saa 1 z'ijoro. Ni umukino warangiye Portugal itsinze ibitego 3-2 bya Ghana aho hari mu itsinda H. Uyu ni umukino wari witabiriwe n'abantu 42,631 bicaye neza. Tariki 26 isaa 1 z'ijoro Ubufaransa bwahakiriye igihugu cya Denmark. Iyi ni match yarangiye Ubufaransa butsinze Denmark ibitego 2-1. Uyu ni umukino wari witabiriwe n'abantu 42,869. Tariki 28 iyi stade yakiriye match yahuje Brazil n'Ubusuwisi. Ni match yaje kurangira Brazil itsinze igitego kimwe ku busa bw'Ubusuwisi. Iyi match yari yitabiriwe n'abantu 43,649. Tariki 30 iyi stade yakiriye umukino wahuje Polonye na Argentine. Ni umukino warangiye Argentine itsinze ibitego 2 ku busa igihugu cya Polonye. Uyu ni umukino wari witabiriwe n'abantu 44,089. Uyu twanavuga ko ari nawo mukino wakiriwe cyangwa se witabiriwe n'abantu benshi muyabereye kuri stade yose. Tariki 2 z'ukwa 12 iyi stade yakiriye match yahuje Serbia n'Ubusuwisi. Ni match yarangiye Ubusuwisi butsinze Serbia ibitego 3-2. Uyu ni umukino wari witabiriwe n'abantu 41,378. Naho tariki 5 z'ukwa 12 isaa 4 z'ijoro habereyeho umukino w'ishiraniro wahuje Brazil na Korea y'Epfo. Ni umukino warangiye Brazil inyagiye ibitego 4-1 cya Korea y'Epfo aho bari bageze muri kimwe cya 8. Birangira Brazil isezereye Korea ku bitego 4-1. Uyu nawe ni umukino wa kabiri witabiriwe n'abantu benshi muyabereye kuri stade yose kuko wari witabiriwe n'abantu 43,870. Reka nkwibutse ko yari Furaha TV ukomeje gukurikira. Niba utarakanda subscribe turagusaba kubanza kuyikanda kugira ngo uzajye ubona ibindi byegeranyo, amakuru adasanzwe tuzajya tukugezaho. Kanda subscribe kandi nako kazogera kari ku ruhande undi tuzajye tubana 5 kuri 5. Nge wumvaga nari Kalisa Sisi. Amahoro y'Imana abane nawe.